Okay, defender, we are in to defend the good name of the gospel. Yawa dayetna si say yasawa wunim ye bedi nkomo ne besua de ye bre ne komo fa nkyeye yetna si say ya na kyese unyame enwo sra ne nyame tumi ebe ya adwuma defender senia da anwumre bia yawa da bia de bre mo no ye gebre tna si say ya ne besua de ye bedi nkomo na ensem a etwegu social media so kasafa Kristo ahini ho no yetna si say ya na ye be pensen nyoma mu gebre na tna se nya abotre na pen notebook because in the state seer ewo yentem oni nyame asofo nyame ho sra hye omoma omunyina ate ya na enaminim so be yenhira unti bibia seer ahobrasie mu number no ya de ba to screen ase ye be bie phone lights na tum unti bibia seer no wafre but ofra no low TV set no low TV set na then yetimi no wadi nkomo na asumbiaba yetena sisi ya na we are in to defend the good name of the gospel the defender bidiane the wise man eti ya brane ko eti no ye betwa ye ho aba but enam ebere ni nti no me pese ye di nkomo na enne nkomo ho na enne eye manigye eye ma ho aho a wasofo panyi bi so abeka ye nsa na ano odene na minim say na wo be ye nhira na wo be ye Ewrade be ye okese because I am so excited many age prophet biblical the man who don't fear sakate don doesn't fear dwarfs. Akura nyumre me mo akwaba. Bibia boko. Yes, we hu oh, yeah, the Ewrade ase. But before say me kasa papa, Ewrade nhira wo doctor. Amen. Because and many papa be tina fidie so na mani age. Because minimum no na me yakola. It is enne Ewrade de ma be hye wase. Na watete mi di meduru ba bi se na enne. Papa na minim na me yakola na me na tena kuna so papa Ewrade nhira na Ewrade nso nya okese papa akwaba me jo so pa na o title ye say me pesa o kan say di no the man who doesn't fear sakate don the man who doesn't fear sakate don doesn't fear dwarfs. You don't know the name. Prophet biblical papa yamu akwaba eba defender jumedi ne so bibia boko Ewrade ohu ye mobopa ya the Ewrade ase papa Spino wise man dan da me no wan ginam anwumre nso no still young I refuse to grow but when you know with me for hwisie timi fa sie nyame the state me jira me na so yakoda sori ya wo man no sade nsam fofora betu media ni so yes wa bopa se yenko trace obi ni yenko chena mo settings omo petrend sana mi hu no bebi a ya bobra kodu no hu se mi hu se nkofo bi ese ran busam se enti ade omo yi pa enti omo da dwene because me na wo ye me sa no hu obeka se bi a mi hu hia ma wo da but one day mi hu be hia ma abrante bi din se hu sa that was last 4 years into okasa jina social media no okasa me media me ne say obi enti me say Fabi Junction he ya what the car be nu me came na police for ni so ni mu na am say masa driving we awa yi obeye nipa ne car ma no e wo ha ye frame me ko ya omo say just what offender foforo wo to we hey omo check here no obetua be say 35,000 ntimi hoka afi wote price na ye de bre no na wa ye mobo na so mon ko fa nipa kro na o ye sa de ne mra omo de ne ba ya akoye ogina social media di matami and o de ne car be nu me car mu wa beto mamne mu de ne nsa be hye menum na enya ne nsa ba ko David nsa ne nan yi just wa ma no kwa sa me nso alo nu so ihwe ni din na me hu se woni ka prem se wonko mi gidi se be so so ne da ye be pim sese ba efri ho me hu no social media kura se o ka so fo won asem ewiase sha enti de me ka kire eye Philadelphia mrantie ne se omutietia break na ewiase mu abo bi ha wa yense na bon because obi ni madwonkuku ade be che so enti ya na me pese me ni pa bia benya problem for say bia wo be fa ho say bia wo no wo hia wo bia moa at carpenter ni da kru be kwa ko hia doctor moa
doctor nso hwe udi dakro obeye se okwa to jade akonya ma ne yira yesu aduane a ono so be hia won so wo so everybody needs somebody enti o munti a break na just on track you be asa wo bopa me akọ bio no kura bi animo na wo hwe si de nkofo ne kasa na wo say settings abrantie ya o mo se me track no say me mo obi akohwe ni fie enti obi anim so oti atonsu obi anim so oti atonsu na ye de na me sa soma adai oye politician ni pe ya wo ka say wa ye se to a wo twere ne ho ahwe ma na masore se me kwa akohwe ne cha kwan for what. That's right. Eti me share o mu video ba ko mienu obi oye nyansafo bi a share video na o hwe si do mani abre na it is said the obi pay attention or per se ye hu no na ye recognize the input it said the boy adwuma ama but baby o me fire ne dia amwa kra because me nye obi am ye violent person say me baba bebo Abraham be mo she kra ye wo sori ye nya me ni na te panta ha ye ti studio he ya nanim nie afi mu nyina mu hu no ade asam na accounts na wo so aba ha ye program si Appiah ye program si Appiah wono kra na wo ye wo man ni mu no ye ti ya no waba ye fi be kra de enye ye ne ko dabi wono kra ye mo no na wo nti me stress empanyifo no omo nkasa no munya sanse mu no emwaye emwaye sebi me pese wo bia de menim be ye fom nti so omo pese menye no legalia ye de be famra kwan so because maka kire omo se munya yo ni videos bia asema me kan se munyai de muye mi munyai de muye mi munyai na me ne papa dum che edu akasa ye no okama koma to me yem ehwa na me say min kasa bi no so ama me assurance say obe friend mpanyifo no mo ne boys na kasa sa de na omo ye no omunjai because ensuro burunku ene so no dokono ye nyina ye one family enti se so omo doctrine na so yenso ye dia ene kwa me ne so fa dum che bi akasa ye no wo hunu ni say o kireche me nyoma bi ani so a ma me hunu say yes panyi de panyi sebi obi dinkan na se wotoa no na akoko duru ba bia waduru no na se o kasa kire wo a wo hunu say woni mu de sebi di onim to na yade ni di ekon anim. That's right. Eti me ma me ye me hu kokoti se me ni nyina na wo ministry mu dabi Yesu Kristo na ho brase enti na okọ ma John the Baptist bo na su but John the Baptist shia no o ka se de wo bayi o so sene me na wo ka sunsun mu nsem o ka hunhun mu nsem ene so fa dum che bia ma meti ase se sa sunsun mu no eye sumu sum enti ye Kristofo ye de ne nye sumu sum na emom ye de ne ye honhom anuti na John the Revelator ka se no wonyame honhom enti ye Kristofo ye nka sunsun na emom akonfo ne ka sunsun eni ya honhom ne omo yusu omo practice sa ne omo ne ka sunsun but ye de ye ka yes that's correct enti misua de bebre ya no pay in fact manager pa who say he's loaded adwen da ni tirim no wasua de wa chechem no ma we nyina achi na wakama koma atome yem a ede biem enti muntwa omo wa tell say bibia ni ho oh dabi that's right dabi na me kura mi nya sa time no mehia ni sisi ametum botom amanisika me na me yesum me manisika na so wo so wonya me de be mani pavo fra man de akodi banku Jesu de obeje oni kampere oni we I am tired no oni we eti attention omo hwehwe but emranti ma me de ma police say na branch na be ka minim ho hwe nti a police fo nso en track wo mo na onkoche wo mo na won kire omo say nipa kro na obehwehwe mu fie no se wo frame one number wey omo checking number na ye mfa nko MTN na omo konko track course dodo anipa na ye se me madi bi kra call ka ho a na emu se nka ho dia na che say ye setting
Oma ye settings bi person me di gu me ho fi keke. Enya bibia o. Eye nkonwa kakra na mkokoto ye. Nkonwa na mkokoto ye no mo so mo nti ase e bia me di agenda nenam. Ba nipa no so amkoto nkonwa no ma no so no. Mumu ni ma do ya wo no so aya ma me back door. Onipa timi hwe manim se ya wo se sofo wa benti abrantie ode me car anka sika 2.5 billion na magie afi no ho but wo na ode wudi na chi ba yi nti me di ache no menim keke timi ko 2.5 billion enya respect na nipa ne de manwa eye do no se wo wudi na chi ba yi nti abrantie ode me ka sei me ye me hwehwe mu ye che na twa so otua sika we ma me but wo na wode wo ba ye no enti sika kese no wagya manaka na obi aye saa de we dia a kire me emre bi atwa mu a me de oyam papa wa ha mi enti papa na me penna sem brutal that's right enti baby obegina bi obeka se hwi ni o me so meka se hwi ni ho but mbaba bi hia meka kire se nyame honhom obo adwuma enti na o ka kire me se enye wo de na enye nkom hyew eye di so you di for yes we yi enioma adi na wo kire ma de bebi na makasa me ye di nkomo ja na ne nkomo ede because woni wudi nkomo nyina na obie wadwene sure oni wudi nkomo nyina na wo kire oni wudi nkomo na wo kire wo so wo kai se bible mu ha sei asebi siye Mark chapter 5 gadara bodanfo no eye ahonhom fi ene kwotena animu but yesu hia no wankasa we beifo prophet de wo kan meji atum yie na de wo kan meja no wa na je so oje sunsun samudi waje honhom nsamudi sunsun nsamuni sunsun nsam a wo de kobo obi maami beyiye de wonyi ni but honhom nsam de ogidi nasi nyame ye honhom etu wo kire me se da bi sunsun nsam de onu de obegina ba bia pam aka ni plem se eni kwan se ye soso because ye de atete abusua ntem emo maame fatu bi kire me se hwe se ye nyina ye nim se wi ankofo no mi eye aduro but ankofo ahase abuse no enti ya kan wo man ni mu se ye chew se onutawi a be ye de be chew atu enti anya anto anya ntua se sunsum na mudi abuse nkofo e de bo nkofo podi ye saa ne ma ne dia ene wono so aba betu agu so atena se twem se de be ya e de sanity bebe krisusum eti wonim se ensem wo ho but sunsum nsam se we na ye beifo na wo kire me beyi kurase prophet agemu amu ban ni ya munya asasine ni bi ebi se ja honti asie ya wa kasa me say ya ye tie kire hu ayi hu ne say oh she's na no I am telling you hey se omunya abotre se omo ben no na se obie wo madwene mu akansam akire wo mu a ombetena se okay wo betena se simple kra woni ne nkontokwa ba se wa amen no na se wuti akire na se wo kasa ne ho beye wahi sa na asem ni nyina tie na me na wa kire mi nsem mu wa bie ma adwene mu no me se mi nkobo obi ma me beyi because wa mama tiase se okobo obi ma me beyi a na wa honna de bible ne kan si di wagya ne wonani enti se honhum bi aba honhum fi abedori obi maame na se wa antriti ni yie na wotete montam na se ekoye se omo disrespect maame na wo bu bible mbra ne so wan ko di maame ni sure de me kan watemase anuti se de omo abuse no no mo de say Christianity no so abasa ne se wi no eye aduro na afa mu abuse ni dia wa ye behu se wukuta wi ni bibia ye twa se ye den sure okay eti prof ya tiase mo bia madwunum ya tiase se a wo ka chem se wo ka kire obi se ne maame ye beifa me ya be che wato odi for me wo ankasa Matias ye meja no you can no correct because of won tete ya ne yansu ya de na meje de okan idi yes meje de okan idi share nyame nshira odi for na nimdie sam kan isa so for adu che bia nti etwa se mo forget boys okay sir won say wo mado so ye den a wo benya ayi nkwala boni wo nti mo forget wo mate papa me no mo di manim ye form no me say me di acha wo nti mo forget wo ya te chama eti no emrantie se ne ya wura kasa no ye di tu akotwere ba bi atu twere ye nkasa ho bi pas bi no ye ni ho komo bi na se nipa no ya no o ye
Onka some be say nipa ya na oye. Bible say buojimifo edu bia memua no edu bia bua no. Proverbs. As you know, yan hwe person say no oluma na hia ye oluma no madi nkomo back door. Na sumdia benti yan hwe yan hwe ya papa na yan fa sumdie. Mo fa sumdie mo fa sumdie wa kuma na wa hwe moa. E the boys ne yan kasa trom no muntie kasa no. Eti boys ni mom ne yesere se ne eja aka no omo oluma frɛ omo no omo kasa omo make sure so meti ase. Nipa no odi kwa asa muntimi nsere no. Wo sere no se ono odi nsafo se yesere wo sere no. Nipa di nsafo se wo sere no. Because ade omoye no who say your settings straight. We say me officially my babonten. Se bibi ye me if we nekro. Na se kura so ne namo. Okay, abusiafo yesra mo sania odifo ka no oni adwene bia friends abrante oni hu hwe say yes wa bon pass ye trace abrante ko si enkuku no dabi eti no baba zan ontumi nyesa dabi ontumi nyesa because atete ya no abrante okuta mi kidney dabi I was say sa omo yesa nema nyina omo ye careful because all scriptures now we read the Bible no it was 1 Corinthians chapter 2 verse number 14 and 15 Bible no e can say be very dangerous but I say omo yes and they don't know who attack with defo be e was akwan so abra won me kan wontin so we be kan pokuratin kura no Bible kura so sa kire say obi a woye with defo be a wonante wo onyame sunsun na de wonante nyame sunsun ye munifo but ono de nyame hu sunsun mo nsam ne de mo fa se de ye twa so na papa na bie mani wonante wo nyame hu wonante wo nyame hu ye munifo ba wonu timi bu ade nyina so hu fo se onyame ana Bible na estate sa na to Bible mu a and it is dangerous to attack any man of God udi agro ubenya ho asotwen nti sam rantie na wo moye sa omo sokro mu munyedu what you say dabi omo munyedu omo nye careful because prophet onye ni paketwa dabi oyo nyame difu aye ya studying back ye hu say oye serious prophet onyame nsane nyame tumi ankasa wona so miami particular maso na hwe ma heda de nkofo bia baha onim wo mu yes ye tena nanimu no eniem a wodi gu ho no ba prophet biblical one power wo kasa ase no bre one power mega one power wo tie kasa mi tie wo no tisi me so what is it so if you wanna me summit say that or your papa yeah de na ye hihye ne nketenkete na be wonderful unim say me can say be the akire tiefo nyina the first time I'm in encounter was shaminkum be very dangerous year 2018 on the 19th November 2018 and you set me up with my deja beto about makun to kwasa just me pay justice for myself, my family and all those things. Now me be pay papa ni no se yes I the foforo bi say nam kwan mu ba o kan ye no me amadwen ye me na kakra because me my time say this thing will never happen to me again. But ababa wa mimi gini di asem ni kura ba ya o gina mechi a wo konto kwapa no wonu mom ne asa wisu ni say won sa setem mimi nim me ne kasa ye din komo me ne hia ye bon komo enti to prove me say the papa can ya no we yi new number ye dia ma gain new number me ni sa number and was our bog gain din sa kire me akwa na me di makonya no ko achi because gain you be a won konto kwakwa asa ma me wonu no gina mechi a wo pese dia atomi no minya justice but ya say wisu no was say you careful no bodi no bo number no kire me obo number no kire me still akra no na me hye dan ye yi kakra anu kire me say one pa wudi adansi me kwotena ka mu na me say me frɛ number no yade me frɛ number na wo jeso na ono so tin say wa sheki no say na say number we me fa frɛ oda na ye na onya ha number we and I'm say wo dia menya worried na me fa so menya number dey menya worried na bone be na me dey ayo
What was what the prophet? What the prophet? Oh, say and then they are making no bonus say Dr. Ogyaba. Yes, sir. And the ye number the man here. On one was shaking up from then on Kasa Bill. One chatting me be what broken numbers now. When you're prophetic advantage. And to me a free war. And I'm saying if you are no morning. Naming him a soft one in deep one in penful be a soft from penful. But I didn't think I'm a Tabaharum church. If you have more day, papa. And Timlantian on my side, and they should be very careful. Okay. They are dealing with a dangerous prophet. Yeah. Abusia odifo enam komo ho. Na yesua de papa. De bia no defender ye de ne say ye be defend ya hini no. But bibi koso wa hini nim na nya e wo se yetena se ni bobo ho. Wo ye difo panyini ne nyame asofo wo he e wo se yetena se ni di nkomo papa. Ye ba wura asafo ni mu. Ehun ba hia ana ehia. Se sa asori ba ti asori dem da. Osofo bufu ko bona so se sore. Metra asori dem andesa. No da. Wa asori ba ne da. Awoti ani mo so e be ma so one na yire na ba asori. Na before say wadaroma memo akase me pese hwe video ne ba. Okay. Na yenhwe video ne mra sisi a na yeni nkomo fa ho. Yenhwe video ne mra. Amka na makofi yako ya takataka. Toka hapa, enda nyuma huko. Kwenda nyuma. Amka. Amka na makofi yako ya takataka. Toka hapa, enda nyuma huko. Kwenda nyuma. Odifo obi akwa sori ko preservation afi ya buru ni. Oh. Me hu ni say there is an issue Between won't say so obi ye software and no kire say we pay you. okay. There be and your man kitinkiti won say Moses upon and was ba no so nyina na horo dodo na anko. Anko David. Akwa ne kuro so saa edu ba bi na nkopese Nyankopon sesa horo dodo no onsa ne yare but Nyankopon ka kire ne say me di Aaron baba be ye wo di for kasamafo. That's right. Na still na akwa ne weakness no eda ho. That's right. Obi ohuru so bia so ni bufu ntem. Sa bufu ya na ma wotam eye mransem no de hwe wo se dwa. Enti se enwosra no beto osofo bi so. Yen Ghana he kura asofo ni bi wa udi agro puppet obebo wasum. Bebresi ye hunu sa ade ni bebre. But eno no eni kwan se ebu asori ma na bem. If your pastor can't change you, then you change your pastor. Anything asori ni bebre wo ho. What asori? What was asofo afọ wachi? I said the say we do it of you. Said then you. Papa we share video ni ya papa na woda o. Debi na one die but won nti said ya ase sofo no atese waka ne ho asem won say nsi wo Ghana ho sofo no atese waka ne ho asem ebetimi abase wa dese sofo na kire woni ni wo issue ebetimi abase wa dese no e na wo san hunu say wote asori wo no ode che akata ni ti said dem and wo say o kwasue ni mu wo da ma asori wahu asofo ne fa wo ho a onya abotere e woni o ma bi ho minimum asofo ni bi wo Ghana hase a wo ya asori na se wo ye osha na otwintwa na akwem obebo wasum ai obebo wasum straight eti ono ane ma na kasa nim na asofo nketo ani nim se eja de wudi agro pe obebo wasum eti obi aye discipline it could be say na abrantie no wa ya ade bi okay ama ebi a ya won ne baako mienu miensa batabavo no eni kwan senka papa no yesa yes sir asori fie ankasa no enya hotelfo ne ba ho asori fie te se hospital obi ade yare bi aba ho bi na wo ye doctor na wo doctor na ankasa na wo hwa yarefo no san wo kra wo yare na ne hwan na ehwe ne nyonko nti basa asofo no munya abotere na we nyina egu kristofo ho fi
As we know. Wise man. Papa Kasana said, video say ke beti me slow motion ho. Na ka me papa. Che say papa kwa no oda. No oda. No oda I say nka ho. Say o du man start no No oda. one come achi. Ai no oda na him say, oh. No oda what the front seat. What the front seat I saw them na wo beda. Oh. Na ɛnyɛ sɛ na ɔda paa so a ɛni kwan sɛ papa na ɔbɔ no because ɛnyɛ papa no adwuma ɛyɛ ɔhyɛfoɔ adwuma so ɔdeɛ mepa kyerɛ no ɛnyɛ papa no adwuma ɛyɛ ɔhyɛfoɔ no adwuma ɔhyɛfoɔ no ɛtwa sɛ ɔmo kɔ no ɔmo tap na bɛti ka kyɛn sɛ ɔɔda na wate ne sɛ ɔhyɛ kora nkwaye a wo sɔfpani a wo na wo kɔba wohu sɛ wo ɛfɛ sɛ wo mɛmma ɛda ɛyɛ sotoro na wokɔbɔ ne sotoro sɛdeɛ ɔhyɛ bɛn sɛ ka wa so bɛtumi ayɛ ɔhu anaasɛ papa aberɛnkyɛ original hɔ wohu sɛ wɔde bɛka sɛ ɔnsɔ original hɔ ɔhu in a form of but I say ebi say ya say sometimes here all night na prof hwɛ sɛ nkrɔfoɔ na wɔsɛ munso ne nyina hɔ wɔde yɛ bɛyɛ exercise saa afɔ wɔde na bɛte afɔ so enti no na mu sɛ nkrɔfoɔ da na nkɔdi ɔmo so trust dabi na ɛnna na no wɔda no kra na me say after say order no ɔne sɔfo no problem ɔno sɔfo no problem enti sɔfo no hu saa na ɔde afa ho a because when the carbon baako wasa bɔ no de ɛtɔ so mienu wɔsa san no na asa bɔ adi azie na obakro betimi abone sa otimi mu ba sa and so free say obi ya ne boni serious pa na etuo ben obeku no asa dem na papa is it right as a man of God but I got no mostly no adifo no na na ye hye da hu omo sa because you hu ni say adifo no mostly omo quick temper ti bibia ni a mo pesa mo react so fu bi wo kumase wo sa so fu no me hwehwe no wo social media de bia mo no problem my prophet de bia mo no problem say odin commission no I say or the abuse members no mehu sa so when sa so for no na bia me hwa me say no okasa ayi ahontan so what you say me person my straight direction but we can come say no what you say we can come say no ohun o hye kom say no be si akasa tiantia na ade no ohun we crash so no boy cry dey ye on dey so boss frank dey udi ade asa ko timi pamo self wa dance no ka dance tan we mpena so de ma enye ohun wo yasa na obi tifie a onkwa so rokra na o ma na ni nje nyamesom na me yet mi tifie ye pam me ya burum wo fie mi dwena ba nyame fie so a so me sa ba ji so tro ndi se hin na me nko ebetimi aba se eye so fie kura ne test kese okay nyankopon na wo so na hwe o se o de obra ne ho ase na awurade wo ma no so yes sir de o ma no ho so awurade be bre wase sometime to come ye nyina ye hwe prophet bi ti say TB Joshua papa we untimi fa no ma we emfa nsusu no ma ne ni da odaboko eti say me pe obi asua ne pa de anka me sua TB Joshua wuso odaboko de bia boko na de papa ya yi the same thing si wo Ghana ha but e see in different way one who say wakwala anasa wo member eda na wakwa akobo na sum any wo sofo a wo preach da bia wo preach say odibo ye ni wo bi hwe ase a enka ne ho asem yenso yempagya no na wate say onyonko sofo asem ato no wa hwehwe ma hu say eye papa na say eye no kra na say enya no kre wo akogina so dem ho na wo kese sofo ne say he would die a miserable death anyway the same thing yes sir ni difference bi ani wo difference bi ani I'm so we crowd the any because when we who no physical I who physical the any all you say because that's a miserable death when you be free beba all you say into one na bibi to kura betimi abasa sa sofo na betimi dia hye no ana wo sofo yi so a wo ka ho asem kura na asem no nkura ho evidence wo nkuta ho evidence na wo gina wo asem ekire ya ohunu say sa ade no kura na sa na ye ntro no matwa to me so no na che say wa gina asori ma nani ma keka nsem fo awie eti the same thing na AC wa he the same thing so sisi a sorry dem a AC in different way etwa say asofo ne yan hyase na manners ehu hia puppet manners ehu hia ugo gina nipa nanimu a hunu ne say without them you are not a pastor na wanya abutere bi dia ma wo mo ekwan abefa so a wo beka sa a kire wo mo hunu say sofo bi hye oba panyin kom na si de woteatea no mehwe TV so na mehwe si de sofo bi aka ma me bi atofo no wo hwe nsuo gu ma me ne so te se de wo ya akwankire ma me dane ho emwa ye enuti moma puppet manners nya adwuma na de efin kese pa eba prophetic ayi efense
menim so for book Kumasi me person me boni din me boni ya be hunu wan kasa kra woni me no na ye ya asori e wo Appiah ho no or a prophet na on this often we issue kakra on a associate pastor no prophet no associate pastor no issue na associate pastor so yes store enti ye ya asori ad ofre no o se me hunu se padlock asie bi abeto shop na no in fact na so for no so associate pastor na no store no nyoma nkoyie nti o kan no gidi na bianca sana dia wo ye na mehu se obepare soft no no odifu e ka che associate no butu no butu no fa dwon e friend say what me hu ni patro ofa anointing o ye kese ni bi no we say e sanifi Aaron osme parachute soft we ohua che say soft print mi mbie nani e bia no ohua anointing e gu soft ni tribu side full bottle ohua soft so time watch pam we friend say so sa time no sa the Nigeria material bia bana ye de pump straight place na no na abaso mo na wapamu odifo no of no free the tisa kosi ne nase nyina wo ni nyina in form of nyame adwuma yes sir it's not punish no enya paibo na akwantino ya ma no it's not punish no e wo ni trimu no no punish no batadie bia so wo ye bia wo ye no wa so dem na wo ni nyina Awurade de beka atemu ohu ese obi da wa so dem na se wafa na chi akobɔ na sumu afra ade edenko a eti se nipa kro no wa ma asori a nti ka ba ye ne sa iku bi so se bia na issue bi so da wo montem but ni nyina eya na eyantete iku bi se ntete ya ye de atete no ofie no ene na wo ba be potri wo o ye obi o ye trutru asem o se sofu bi wo ho na se wotena ba bia trutru asem wo a se nyame frɛ no to no so kura na o preach kura wo sa de ni o preach wo sa de wo ni o se me bi wo ha me ya asɔre ya obo hu asem pese me to me nan pese me wuro sa karate jimi no ya e bi na pese ba prophet yo de na we di go we de ona roma o ti ase we de edu ba bia hu ade no ewo mu eti wo da se wo control sa ne oma no ebi wo say me ya asɔre sa obo hu ase me pese me to me nan se me wuro nkomachi se but enye esa wo comport wo na ma comport myself din but me hunu ni say eniom bia ni akasa ma ye training no pese yi no hu adi wo ho eti ku bi sa papa yi ote sa wo fie na odi adu aso se prof video bia na o she obi nkoma na oda for ma wo choro boys me no be ka ya wo choro ya wo ka you want say papa na dane ho 3 times e wo for one that's right see prof no crap but the for one said I was saying sorry man so etu omo ho e de na me send ya wo kan prophet me sure say issue ho issue eda na o hwe kwa yi ni din dia issue da yeah ti di internet Solomon no so no nkama no antu ko cast of asem obabo because odifo and no akofo odifo mu ni akomo ko ba bia wi odifo last week send na heat na sia so upon say prophet Dr. Ogyaba Dafon papa mi hu said ya menka no first pa Dr. Ogyaba sa asem aba no be kedi ana be tena no asem na wunya Dr. no ya kola say wonyini edumina bi ma defender me catch papa say say we pick stubborn heart am I catch papa it no say this time asem bi wo ha no matter send ya wo bra ho as wo ye den over react we ye people na see Yesu cross me Yesu no buy omo ba catch say Herod hwehwe fitia no pakopem anwumre no na wanya Herod nkra be se 4 afi na ye na hi was monko kan kire sakraman ni say yes wo tu former Herod if one Herod ankasa Yesu hu biem kopem say wo free at as so you can see say Yesu ba honam ti biem no kra no ono kwa na du ba bia na eniom bi ye na hi na eniom bi ye na hi eti could be say problem bi da sofia wa twa obi asom wa so dem it could be say problem da woni say ni panentem omo so obu nwie and one so aba betena so wotonko so ye de and wabo na soma ma ati na ni so but yan fa hye yetirim say osofo nso ye nipa e could be say wa ye papa ya dia ma ye ne ya pa na wasan hunu ne say wa ba asore sometimes wutimi ehwe obi pa na wo kwakọ hye nipa ko ne nkoma na say wo kwakọ bọ mpa ya ma nipa no na Awurade ebuo wani afa nipa no ho a kire wo say ofirifie bakra omu di watam ansa na wo ba yes
Happy. Not a better one. I'm telling you. What do what time, sir? What do what time? What came? One no sona. Ebia tono so say bompaye famano. And when I want sad so I who say wumi ani team opportunity so when you get now who a social bibri as of die this papa. I'm telling you. Because about speed of their prof can a lady be a doctor man prophecy a born date of birth chen say or ko baby obaku. Doctor in some bay na yehwehwe mu no na wo say doctor Ogyaba no ka lady na erade fa doctor Ogyaba so bomba ya che no na lady ni hyase no ka ho it is so am say ennese lady Appiah ni ya so ya okay enti he ebrebi na me hwe e fan say video bu a TikTok deliverance yo na sofi watam memma bema ato no kon ho sei na wato na ato nkonwa mu sei the liquid metal deliverance problem ni no kese no ye na shi Nigeria sofi wa bona to ho na say we nye deliverance odi bubu nkonwa ni nyina enti no members dey am ye careful wo ka sofi wa say say wo sofi bibia hwe ho ye na brebre so we pia so dem ho no na puppet no so o teacher say e ko be force wo be famu de e wo no na ya ma da fom na sofo na mo say cha deliverance ben ko or punish wo it is sometimes na members ni bi nso omo nioma bi omo ye ya asofo no wan ko hia asofo bi anyamesuro woni mu a ono so be pekwan bi so no dey take revenge yes sir but ni nyina na emwa asori ma no omo mu asofo no na metaka asem se wan mu mi se me ye asofo am so mi mu so ye mema sure enti omo mu asofo na asofo no so mbu omo okay because wan mu asofo a ubenya ho asotwen sofo no so misbehave no so benya asotwen emfa mo amba prophet biblical papa brem sana ya we de nana we da say em say prophet prophet dey mini asofo makasa bebre na dey tell say me matena ma study ade no a wo hwe the way a ene ma ni si ko ye no a sofo no woni asori panyin ni o problem omo issue da bi onya asori panyin obetuma be ye sofo ida se wo ye sofo na wo ye asori panyin imu baako because baby a wote no e kire se ada se wo ye sofo na wo ye asori panyin eni nti ne ye ma ne bebetena no mu na ye wo asori panifo bi mu a wo mote ti asofo ankasa so ata se ye wo asori panifo bi wo mu a sofo panyin otimi yes tobon sofo panyin so sama enti ohun se wote wona akwalo o tonko kakre no se wo ene menya wo ahia na menya wo enti se wo hwe ade no a on wo de he obi o sa pamu no he opamu no de he wo de he ade so o ma opamu no ampa na akwa no oda akwa no so hwe na no be cancel pa enti utimi se woni ne wo issue o panikura yi na fire no mu dada enti ohunu se we say eye advantage man say anne obeyi na firi akonya no so o ma ne ntenu mu hobie wotuna san ano no but ade we say so eye den na etimi baba be to dwasa ni nyina so be gina eye camera J1 se wanya omo a camera fo o mbe kata wadeja so a de bi o memo approve and na e so etwa se hwe asembisi wo bible mu anania na ye safari awuye enya busuafo ne kosie no e ya asore wo se kosie but any court be pem ne anko court anko ba bia omutimi kata asore na deja so abepem sisi e dia nanse ya american na anko fa adwen be ba so de ayi Peter na mentim bani se mueda so na me pa kire na misi nipa wu aso dem ama o hye setimi atam nipa na kosie no abusuafa nyina ama obi ama bepem sisi abusuafo ba bebusa ya omo se omo ko retreat abepem sisi omo ntimi afo ma anko court asore na timi akata ama oma kata de jano so ama bibia nsi sa time no mu J1 motimi ya cover nioma bi ama sa amfom so na ameto abonten it is sometimes no sa de we yetimi abeto abonten na egu sofo ne hu fun ama yehu sa ampase sofo na kobo na sum no ni nyina metimi ablemu editors cameraman yes any editors ene ayi cameraman no media for no edu ba bi kwa no hwa
o zoom ye ema ye hunu se papa na bona no afra ni yes shade na papa dia okay say ban culture say we so evidence no it is a wentwa ma obede nya evidence there be o say church na wo ho as an institution etwa se mo amoye adwuma wo mu na mo cover things because eye den ya ba bia ni persia na mfom so obetimi apie papa ebi so na dey life aware for me no mo wu aso dem yes sir ebetimi abasa dey life so se ba say life no na say no ade a call life straight na life na mo bi say papa yi ye ne nsase wo ye ne nsase enya no ase munyi camera ni prof ebetimi abasa obo deliverance o ana say nyame akasa che say on touch papa no ba oni bi die ntia ema asem we say no make say woni sofo no issue ni say we enka worship for adwuma ba say sofo no anka say si form na waba no obi a wo da wakobo na so mu ni say ni de woni sofo no issue hwe na me wo cameraman bi we jai woko ye all night wotimi tamwa na wo hwehwe obi a wo da na o de ato no so na me fam say abeku ade a wuye say sorry man e no master there be o say yeah sorry but me show obi nkoma nipa ko surprise aba nanim on picking that na mom obi a wo da o kwa pick safo no what you want ase sometimes no cameramen any editors minim say come de wo mo anom yes ade no ombe tam wade ja to abonti sisi e omu hunu ni se ebia no mu pay mai wona waka no obi da no mo twa no na the TV so what is wrong yeah me preach o e na ma me bi da abekwa person no watwa nipa koro na ma me ni tonko say sesei enti omo ni ati omo te wo na omo hwe preaching no untimi mpeke wo mo enti ya wo saafo ni bi wo we say na nka ni kwa so mo twa ma e ba dabi na ni kwa so wo zoom kra ma ehunu so wo bo na so ko mo hunu se bibi controversy bi si na no yi camera na ye den afiri wo nipa de ye den ya nipa hia emfom so beba yes enti cameraman for no edu ba bi omo so omo nkata adeja so okay ebebeleka wawi de me kire papa so me de beto papa de no so ne se we se ne bai no abeya de sua ama asofo ri nyina e wo se ye careful se ye ne ye nso de mani bi wo issue a ye ne se umbi piemu a ye control ye temper no e wo aso dem so control pa because one control a de obaye no e be ba bonte obawie no bohu se watwa wrong meet e ba ko fa problem aba nti ye nhwe na yeah ma etis ni nya enough for more prof enye easy enough for more d4 because we hwe ade ni din a tim se problem ho nti no o de abufuo pa o se akwa we se na me hwe aso ko prof ya hwe ade enough for me because last week I asked me no heater doctor the kasawa na no de ni nyina all because of pain hwe edu ba bia wan kasa wu se timi se prof ya o die na kasava hwe about me no hwe say last week Infotainment prof here say hwe ya ngase papa ya obegina the puppet care say Dr. Ogyaba all because of only evidence one years had Kufio now what be care say Dr. Ogyaba but at the end of the day no say on the platform say mompa ya ngase president it show last week sir Infotainment nyame nko a ya prof eyidin wa so hwe ya ti papa spino nya easy sao say so for this time no and no papa we are seen duru no makoma no prof edu be bia on say ensore ma no so mo touch om no mu say munsum ye nipa edu ba bia ho eya na ya nhye ye ho so a obeye nuoma bi eni kwa say we anu ti na bible no sam 44 say obufu a menye bone nti abufu ni ba na yeso ya hye ho so kakra enye sa anka nkofo bi wo ho a nka mi hye omo yesa me hwe wo mo hwe no because utimi hye wo bi pa na nipa waye na doye pa na asemaba no the fake account no the do atem akire obehwehwe mu a na se eye nipa na ne ho kire no kra wo boa no ono na asade fake account wo asade ya ye wo sa na se nipa we say wo ba sorry Friday na ba betena front seat na se na wutonkwa na me sa we say na da ho ye de ba prof wa kuma ba prof wa kuma se obi a waka ho sampa na nyame asa bie wani se ka mi aka me kada because enye easy ate ebi wo ho a sa e adwuma ni mu mra e se o kan sisi so
na wahwe nipa no na woko asama na kwankyere wa ma na kwankyere wahwe se no ho beto no ai na me ye wosofu bi sofu kofi papa bi tete na papa ne tete no asambe ma no tete na dakoro di asambe ma ni nya issue na obaba bi pie na so ye ho bompa ye man no born conscious back me na papa na kem kai we also di for me then was how many years was me 57 was say koye fasting 57 years papa ordinary years na the man fasting no papa ni share fast na so year first day second day or year 1 week afi ya nche bia na yete say papa no anya suro kapa na hospital papa ni share simple you can see say edu ba bia wu say eya na eya wo ye nipa na wo hwe se ebi abrantie yi wakoka sofu hu asem ya ebi kwa akwa se wo mfiri nyame ene waye twitwa ntro bebre ato no so but all ya asore no wa wetwa ntro ato no so se wo mfiri nyame waye no na wasan ba beje fo akakoko tena akire na hu se wo ba wasore ye adwane we de wa ba betena betenu betenu se da nipa bia ye nipa betenu se da man wo hwe na wo stubborn man oyobia watete sofu na che saa da no no se da bi saa da we mpa de me ma ne mpa me ho nko enne de me pan se de bes de be bia asofo no omufa ntu omu se eba saa omu nse omu ho so yini so obi aye nipa atedu ba bia ye nse ye ho so kakra odifo brother amoakon e de abetu dwa se tight eni kwan se this ketua tight esiama brother esiama brother esiama because na me friend sofo baba spino say wonya sofo e brother it's no brother esiama dia betu dwa say tight pa senia ye nim say tight wo se di sikahye envelope mu me de be samete me ma bible no ano bible asembe mo no wo se anya no kore na eni kwan say tight kora no ye di siketua tight na eni kwan so say ye di sikahye envelope mu se ye de komo wo sofo na ye de koto altar so enya biblical bible ankasa hwe when say Hebrew Bible no sa Torah no the 5 books of that Torah no enum na eme ye hunu titan ne ho mfaso ni adekro ntia omutua tight ewo Israel fu said ye be omude be boa asori adwuma omoye den onyamidi fo me hwe sene ya wusi ba na wo bibie adwenim me pese ke hwe video ne ba na nka wa chip in wa bie adwenim ye hwe sa video ne mra sese ya Entuanto so dudu choto ye mfa sika entuanto so dudu anompo ye Jewfo no a ye de osom no ma wo no enti fa sika sha envelope bra asore no eni bible ba bia me se osofo dada e ya zani nkontompo e no de ada bible mu ye mfa sika entuanto so dudu choto ye mfa sika entuanto so dudu anompo ye Jewfo no a ye de osom no ma wo no enti pasikasha envelope bra asore no eni bible ba bia me se osofo dada e ya zani nkontompo e no de ada bible mu ye mfa sika entua Pastor associate pastor be kasa eti papa brem wadaroma na wo kasa eti sa 5 books no Hebrew word se Torah no sa 5 books no eno na kire yen ema ye hunu titan okay na titan no so na papa yi kasa eni kwan se ye di sika na bible mu ye mfa sika eni tua titan no e yampa no kurasem na papa no all kana no krasem na papa na kan bible mu de no mu di tua tight no eye adwuma nipa ne ye ne mfaso a wo benya wo so na watua ho ntutusuo dudu enti se wo kan bible no say omo no mu yi eme ene awuo ho ntutusuo dudu enti wo che na wayi emu 1/10 meboa nti wo chemu 10 na wayi mu baako na odi aba eti se ade bia nipa ne ye bia nyame ehira no wo mu bia no enu mu no oyi ne ntotoso odudu efiri enti papa ne ka se bible mu ye mfa sika
ɛmfa ntwea ntutusuo dudu a ɛyɛ mpa ɛwɔ Bible ni mu saa na yɛn so ya pensu ɛdɛn ni twase yɛ ɛmmerɛ ne dane yɛ ho ane adane yɛ ho ɔno so Bible mu Peter wamegyina TV so ɔno so ogyina hɔ yɛ dɛn ɛyɛ simple Bible mu Peter when you so mobile phone ɔno so use bi ayɛ dɛn ɛmmerɛ ne dane ho a na yɛn so adane yɛ ho saa ne nyame nhyehyɛ yɛ mu no wayɛ no enti young guy bi a ɔwɔ Bible mu a na ɔmo fɛ sɛ Josiah Bible sɛ na ɔbuild engines saa time ni mu na ɔbuild engines yɛn ya pensu yi onipa bi wɔ hɔ a ɔnkɔnkɔdɔ awio na ɔba bɛyi so tight me no kasa nipa yi ɔba asɔre ɔtontɔn cars nti cars no dodoɔ no ɔnkɔyi mu baako fa metua tight na eti sɛsia bibi abɛyɛ sika eti wɔyɛ adwuma na bosomi edu na wɔkyɛke ne sika no dodoɔ na wanya na wɔakyɛ mu 10 no de baako aba wɔsɛ Bible mu deɛ no ɛno a na nka yɛmfa nkɔtua ntotosuo dudu na ɛnemmere yi mu yi asɔre a yɛyɛ ne nne yi wokɔkɔfa awio na wokuta awio 1 cup a etimi tua laibe dabi sa Bible mu Peter mu no omu ntua laibe but ya pensu ye tua laibe ya pensu ye tua laibe so wontimi mfa gari 1 cup mfa nkotua laibe say wa so ba ton gari nti wa chemu entutusuo dudu no de abere sofo nti fa kotua laibe emre na adane ne ho ne yenso ya dane yahu bi sesi bibia be ye sika ministry abeye expensive na Peter penso kra na ne ye safari akra enni no kre ama omu wu aso dem ma oma oshafo kosi omu kosie nkofo na bra oma abushafo amane epim sesi na ne ka benko na Peter de nti a nipa wu a wantimi amon pae se urade hu omu mobo omu apenso kra no na omu hia sika yes omu apenso no omu use air condition omu ni radio station omu ni TV station omu ntofu well omu ni generator omu ni hwe enso still was na church ne deka enti omu kotonton ma ho de emfamra enti sofo na sem a wo ka no me hu se oda ho at primitive age nim but in our dispensation there I am telling you say brother Siama he needs that this dispensational information say until no ho ase say Bible mu nuama na wo se wo de ni nyina e ba be compare enemre mu dia eni kwansa wo foka onkope ponko na wontwi eni kwansa o use mobile phone Yesu an use mobile phone eni kwansa o twitwi ne se kra because Peter mo o man use Pepsodent what are you talking about say omo de awio ene me ene tua tight nti Bible mu de na ye mfa metua tight ne na Bible mu yete se ya tro air condition room ya anti TV station room ya anti bibia wom enti nioma bia wo Bible mu yentimi mfa the same nioma ne mfa ma meye ne Bible no kura ka say enye mma se wode ayi wine dada ebekwa kogu wine sack emunum na mom wode wine emunu it was all the gu new ayi sack mu ono person what you be say you need to upgrade yourself we your Christo ni emra ne dane wa you are not building capacity you are not upgrading yourself you be outdated on function the trim say no ma asie twam dadada na wo Bible ni mu no yentimi mfa sa Bible mu no nyoma na omo no ye no wo Israel ho na mfa ma ene because that time ni mu no na omo ntwa libe eya na me hunu ne se de Yesu ka so de Bible ka so de nsampa na hintanya nsafo we ya mankokwa no hu se ye de hunta no because ye mfa hunta na ka obi a wo ye learned pa ntimi be ka se Bible mu na ye mfa sika ene tua life ye de tua tight nti ya pension so eni kwase ye fa sika na ye de tua tight enso wo behwe no na omo gi sika wo asori ho eno ano mo de solve girls ewufia ho ministry oba apostle Parker say oba takra de be ka say o ye sofo na twika akora nyansani sa ni kwa say o ye sofo twika nti ono ya ka na watimu tunere nti no ye sofo na twika na chese wo no mfire no eti media me hu ni say said o kan say Bible mu ye mfa sika ene tua tight no wakan ne wo Bible ni mu eti said o kan no ye ya pensu si ye nso ye si e follow de wo Bible mu dia na ne Bible mu Peter ne Paul mu
mantis will be a use mobile phone. Into a new mobile phone, tonching, and almost 1 month for card, and no move chimponko, any from ponko to Uncle Pebby no international. Paspino. Vice man. I cry Yamisha. Paspino. So the state Akasa. State Akasa. Is that way, Madame Funo? Aye. Madame Funo. Brother Madame Metinasa Rough. I don't be a chinny to me. No, can say a tune. Casa say a bet you are too. Oh, they are working. And the crescent the statement Bible mono the statement no and one ebe use Bible no so for bia media TV so one preaching or TV so pede they no gin TV no so ati ase papa kasa ewiase na esesa eyampa ohun say tight ho asam no kasa wo ka ono na kasa wo kasa ti tight dada oyo sankofo ni bi na this man why na dwo so be condemn charismatic churches nyama ye bi why na so be condemn but wo boa wo condemn so en condemn so enti wo no asoro na wo ye de be boa wo what you see wo ye de be boa so Bible no ye fa sika ntua tata ye su Bible na bia na ekucha ye yusu but say ye ti ha ya asoro dem na ye ti ye asoro dem na ye ti ye say ya ka say ye dane ye hu na ye twa ne me wo ha e kire etiefo na asan sa ahwefo no mahwa nkomo say Bible mu no na sa na me wo nyina bi Bible mu no ebra Yesu pese o preach no okogina bepo so e de no wo kasa no nya megaphone anasa microphone a nko be kasa mu Bible mu no we nya nti Bible mu no brother siama wo kasa ye careful nsemu ha wo ka necessary nsemu ha wo ka wo be kasa wo ka sama na friend say prison nkofo bi what I say but nya sa pesa wo dan nkofo bi agene efiri nyame edwuma e beboa nimpa ho no kure Bible wo ka Deuteronomy chapter 16 verse 26 one more o say a title friend say wo de kona say do so ma wa tieni o wo de kona do so ma wa koton na gisika na problem is say quotation kra mo ho problem koton na gisika na wo gisika ni wi a na say wuduru aso fie ho no mo a san koton ade foforo na wo tade na mefe nko aso dem ho mefe sika no nko aso dem wo tade so mefe nko ko tena aso dem ho na wo ne wo mbendi na moni nje ntina che sa time live for no me eduma nyina ko mede wo mo ai nneema wo de kwa na wakoton na nka yesi brother sia bese ye fisika nko ya mpa no sika na wo de ko ye no de akoto aduane a one ne mba edi ewa bra live for nto wo mu nidi okay so enti mesra brother sia medru bebi na wo kasa Bible no nya no kwa na esua ena Bishop Daka okase mi o say Bible mu no nya verse wo Bible bia no no beti bia ye adwuma okay no kure say ensema esisi wo Bible ni mu efa ba bi wo ho a na eye Korintofoɔ nko anse hu bi o mu die na Paul tro ye no de kokoma wo mu yenso yenye Korintofoɔ da bi edu ba bi wo se ma anya din okọ church ba ko no kokko hunu say kasa na koso wo ho na ema no women support women for ni bi enti wo no aye dendenden sene mema no afi na emrantiko no kwa egu na Paul kwai no se efi na ekọ hanko branch hanko ade ema anye di mamia ya no na o masomu a se ni kwa so oba bia preach na ni kwa so oba bia preach Yesu be ma na wo no enti yemfa hye etirim se enioma bi wo Bible ni mu a ye de ma kama nkofo kakra bi wo baabi because of situation bi anom wom no mpese o mo ka mo down enti enye Bible ni mu nioma ni nyina na se Bible ni mu nioma nyina na ye de ye adwuma se wa tro baabi se wonsa benkum tu sintibia etwa se wutwa na ka na anu ya me ha se me mo wure ye se na ma de se kanta ma boda eti nioma bi wo Bible ni mu a ebi wo ho na ye abebuo ebi wo ha na ye warning to enkofo bi ebi wo ha na ye ahyansudie bi a na nyame ka dia kire enkofo bi ama o ma hwe o mu so yie na it is not meant for all the churches ebi ana asem okoka kire Korintofo na enye no a na obekwa akoka kire eye Hebrewfo ebi ana de obeka kire Hebrewfo enye no a na obeka kire ada branch eti esusu baabi bebre said ye asori ya wutimi hwe Kumase branch say Kumase branch boy so mo ye stubborn no e say ade Accra branch so mo ye stubborn ene ma me nkofa auditor eti ye wo auditor wo Accra ha but ye ni bi wo Kumase ti sana ade ne tie ti so ko gina nsem a ya twetwe no Bible baabi na wo baba be gina kunko wanim Bible mu ye eni kan say we di sika mpo hye envelope mu na ade ko wo be hwe na ono akasa
and you want to yes prophet one misquote Bible ana one misquoting is wonimude I'm telling you sometimes you bet me aka Bible ni say ya obeka se winim pa so asem a wo kan no wan kasa won te ase won te ase eti yemfa hye yentim na yehunu ne se emre na dane okay ene church na ewo ho ena anu no ye ya pensu adane bibia sesa to extent say ene church no the church of today your bokasne ena anu de iti ya di say etrim sa I think say bebo church that's been where we biblical beba but in fact I will say ye sua hu ni say said ya tete nyamesom tie no enye no bi na ye hu na nei papa we ya na waka say obie no ho no betimi ate ni frɛ ni ani papa we ya yeah mebwa yes sir no na ka why no controversial man no betimi asayare no ate ni frɛ ni what you say say we are so full so we dey I don't know we dey me so your brother tete nyamesom no ye bi na yasom na ne first ekuayo ena no moye adwuma bi na o moye biom ekuayo nko a ena so full so o meti nyame fi o mo so mo nya adwuma o mo nkonkodo nteduru beebi no o mo ba na e fa sen liwi for no mo aduane ko pedwuma ya because no mo fe aduane ma ohun nti se ye be koso asom nyame na o se yemfa sika andua tight nti no sisi ya meti hai meminim ado adi ase prof kan se meton kasa nti busum bia mimi ka ba ko busum bia na meyi ka ba ko nti se yi ano ono so funa kan go tight nya Nyankopon dia wo Nyankopon dia nyame won the tight wo aha nyame won the tight wo ho nti wo so funa se meton kasa every month bia na meyi ka ba ko na me ya bra nti busum me na afe no na wonya ka ba ko 12 wo kro benye sika ase me what you say wo benye sika ase me ba sisi ano entisa first bang adwuma ni ho tetefo no omonya bang adwuma ayi akoya no jijiske friends Zacchaeus so wa ayi Zacchaeus ojijiske no de ko she tokro bim e ho no de ko she bang ni ho what you say enso isi ayi o bankers bank managers ni ade ho no mo ye adwuma wo se sa nimpa no title de na ofa mbra body sa mo ofa de na mbra ka kire me to body mbra office kan on so on tom body enya body wo adwuma no ye o tia tight o tia nkasa enti no o kan sa we enya logic kra what you say your ton toes kra no bo so me no so ana sa na o twe no so a on se santos mfa manya me fie because entos no de ba so for de ye wodi ntoso no begu atimi ye aduane ntoso atimi ye aduane ana obi enu ho de banche eba what you say okay ade papa and baby was starting ministry no starting a village mo afere ma tia ka minyi ni so oje tight on the tight but ono no say ekurase we ya asoro mo de ekurase for the prayer no so mo ba so Sunday ya aha nti eno na kan itirim eno na e woni ni so nti Bible mu no tete aso no eno na onim but na die Awurade Nyankopon so for yombra so de ma no meka de wa enko fa show mutirim say ministry wa ho say Nyankopon de ofre ne to so a ho that divine call is there when you accept it you have accepted it but for you to manage the church it is your own responsibility it is a winning human administration now nim see the obe manage one kasa wa affairs Nyankopon de odi nyansa ne di nkan de amount sure e kwan ya be fa so obetua life being is up to you yes enti na Bible ne kan no say ofre ko a yafre wo mu say we odi for no tenamu so ya apostle tenamu sa ensesa wo person wo church administration work bi a wo ye no ya wo de ne sa pepepe said ye be ya wo ho beton na wo nkonko de ka Bible mu odi for bi e de kasa de wuye e ma ye be fa ne ma akwa kupiaka Nyankopon eti wo no wo hwe wo because wo mfa nyansa no de ama no fa anya wo administration yi a wo baba be de ka Nyankopon free sro ma metua ma wo minyi ni so obi akogina electricity say odu ho Awurade mi hia credit na credit ababa begu light na so na o ma hyase asoso nkania there be it is impossible eti call ne ba wo so for so the church administration it is in your own capacity to manage it your way ebetimi dia numunyam hyede ayede e dia ba okay eti obi betimi akase wonye tight but say nipa ko e bia no oton books
obi betimi akasa menye tight menye correction ebia na say nipa cross o wa ade fofora wo de manage church no indirectly no wo be check na nipa cross no wo nya ne fans nso free baabi wo de manage church eti obetimi aba begina wa condemn ever since wo sha se condemn wo ye papa yi wo sha se preach here Metro TV me bo wo sha se preach da busa ho se nipa dodo se no etimi convince wo nti akwete se de obi bubom gegegegege munya no mubom obubom kura na still na ministry koso biblical odifo osofo na minshira o ye papa kasa ni osofo so akasa pa metna Church of Christ mu ho na ye wo metoye mata Church of Christ mu be se vaze mi di obe se 17 to 18 years and we member wo sana mi free Church of Christ na papa na we me na kopɛ me na kopɛ pa woni mi papa na Church of Christ mu kra na wo kan omu ewe a omu gigi omu susu sika enye tight but it is even more than say okra okutua tight omu ewe omu gigi omu sika omu timi gigi collection no kra to aso be 4 times yes Church of Christ mu obi Church of Christ bien masema me kan even me brothers enemy mama e da so Church of Christ for sisi am no kase na me papa ko Church of Christ sa na odi wu Church of Christ enti Church of Christ ni minim omu bibia brothers here me ya kan asemi so wo yale ma omu de ne ko abrochiri so wo frɛ ka kire se wo srɛ wo mpai bo so mu mpai ma brothers here me yes wo yale serious panku what am I no page mark 3 yeah hey yes you're strong man bra o my no page mark 3 me wo na me kasa o my no page mark 3 brothers here man the last operation crowd go yen ku film ama church ni nya the whole Church of Christ say o mo bompa ye say Awurade yehu ye nua ne mbombo na onsa ne yare enti na no ase ne say we say osofu ntumi nsa yare enti na wo mpa ye na wo sere say ye mbompa ye na wo di be mpa bona na wo je ayale sa be na wo pe no enti ono nkasa no the Bible na chekere ne hu too much so enti to so dudu yasemi a wo kan say de papa chekere mu no no cressa but enai no wono no TV no kokko gina so ko preach so diska de kokko tuai wotambode ne kokko tuai ya de banche ne ye boabo no bre no de kokko tuai sika no mogige no asore wona ebia no de kokko tuai enti santu to so dudu ene correction na ye tuai ye gine no asore dem eno de support asore no eno de asore ni bibia won say wo ka Bible na wo say mogige na aduane emra made kora dem enti no aduane no ebeba no kwa be na aduane fa so ma papa we say omo gigi sika o Church of Christ omo gigi sika kura che dia other ministries kura ye no enkanka say yes bibia sikura wa asore dem no se de ombesi abo tiri so no a Church of Christ na wo hin branch bay enkawe to ase wow enkawe to ase ye mimi de ye wo betu mi papa e wo no tena ya de wuye mi papa wu 2023 etwa mi ya wow e wo no tena Church of Christ for ye no mo ye asore ye no mo ye bibia esi ye papa. They know me very well. Brother, say my wedding me pa. Me na kope wo kwase. They twaso. Intino, ni nsem na waka kan wo de nsem bi chichire wo. Even within Church of Christ for na omo so atwa omo so asere no. Omo twa omo so. Nsem o kan ni nyina so. Me mo de to be me meka say wo ye nya atwem kakra. Nya atwem sem na wo ye no. I say wo tu futura gu nkofo ani. E na adifo ho ye na hi. Ono ye. Say yes will be with for say won huna de ni ntie say de be yi o gina we say anwansa na kwa twam ni e wo sunsu o hu nti o hu se obi obi o di for omo boa na say do be kan say omo boa so atase so on say and ye papa bi me pese me boni din na we evangelist na o preach wo kumase o ye yi na o kan correction Christ so o kwaso de enne kokohwe what you say? Oh, one him no. What you say? And the bunu say, "One him no." We say we are suffering. We should two cars here. And papa so do we pakoro. And the kokore the Ford. He say oh cars here say ye adwuma. E the man, e the support to ministry. Tipa trucks. What you say?
Ah, say what be ministry. I see no munya wunya medwuma ni mu ana say de. I ho kire. We de na ya ho kire. Ya ho kire kasa no. Dia no say correction na de yin. Brother Siama. Dabi. The American asem. Ya be say be body. Oh say beginning wo hum na wo bre wo nya medwuma ni mu. Oh hum. Nti wo say obi anya medwuma na say autocars na wo hyentare akase a onim kwa nipa no fa so a onya saa ne ma no. Oni bi ti wakaseti a. But ene ko hwe Was a solid tear crown for so be any so be tear sorry. And there were no evangelist any crown and there were no be ministries as a fast of work on the down. I don't commission. We say prophet. First no cassette and commission here that say Yankopo and I don't kakra am say onye nso di kakra. And then maybe now oh you so oil. You so what you say? Yeah. Eyi be ye bi. Ya papa we me boni din. E no we soja ni din na me re ya fi kakra. No we evangelist and no preach pass atam kwa no. Morgan na. There ba ku bi tipa the ministry with tipa fair say just we refin dey kakra. Na o preach or say authority enye we issue oil cry enye ne ade afi nyame bo anu a obi a ministry ne ade afi papa ne kuta oil they say cry the oil no egu different kinds of oil. Me na catch na. Yeah, say the me hu ni say wunya attack bi a hu. Wunya attack bi a you be thinking say there's nothing beyond what you know. Ebedu mrebi no na ayo mo say mi sua nyame asem nko a mi sua nyame won say according to papa yi was say brother Siama o yare ye no o srempa bo ya operation 3 times eti say asem to pa wo ba dwene say enema bi a wo bi ye no ehu ni mfa so je se bibi ato. Yes, asem no to no hu se sunsun nyuma ho. Sanity. Honhom nyuma wo ho. Enye sunsun nyuma. Sunsun nyuma sum de. Wo sum no nko ho da ye na hu ni say sum ho bibi se ho. Okay. About me in Pentecost the bia o chinaso dem a o preach sem obi anko adifo. About to no emu. Me ni shia ni we din ko na me say papa na de bia so le say mu obi anko adifo. I say na say Sophia mba no we adifo. Me ni ko shia yo. Ikushia odifo bi nche mbese mebuni di afi wo no momu no da so gina so dem a wo preach sem obi anko difo but wo no aba odifo na me ka kire wo no aba prophet wo e na ba so mo ansore ma no so hwe eju ka say brother Siama wo hoyi o say ni kwa say odi sika sha envelope mu o ka say wie ye na nko okogina ne kan no obi de envelope ekokogina oye ka say oji de bia oji o papa omuji papa wow omuji papa those days na me ma mo ko asole ya ko fom kra ya ko tu ye bench ne ye board ye ban board ne de wum papa na ye ya bra ya ko ne be tabri akoma sofo tam de akoma sofo no one day pe na one day ye twam ne ehunu se sofo ma me wapempan board ye na ye de aba no de agu kwan ho a all what am I say board we dey ye me board ye na body we dey me body na to me and was hima you body when me so awo no na say oh na ba body na ba ko wa pai sa would be say anyina ma ba ko pai and what dey say no was me body ni nie would be say ye dey ma na bra no wa ma say no hu say we say oton bi into oton ye na dey na dey pe enye sika yeah. Enti se wo begina ba ka kire se me yem fasika nkwa se ka ma me toni ene nko no so this can be share everything ene wo de call ya the same thing yeah. Enti se wo begina ka kire se ma yem fasika nkoma sofo ma yenye se nkoma sofo wrong yeah. You are being hypocrite yeah. Enti sa bo de se ma nchire bi wo ma onye careful prophet me sambra doctor so edi ntina prophetic ministry omo attack ministry ne sa what is the problem enye ne dada nyina na Elisha pen so kra no omo ye meeting woni pa ba ko ho because na ono no oda ne dem a wonim de Assyria fo ne ye nyina eti na Assyria fo no mka sa soldier fo ni mu kura no there is a gossiper ne bia na spy bi shem eti ba ko na sure ka se da bi o ye ne wote ha se ye meeting konkon se ni bia ni mo na mom nkofo no omo wo difo
papa no want to odi for bi anka da because what the onima ya soldier for nos odi for the medium say Israel for them who soldier for see there be aside a soldier for no almost how will be a friend odi for and when the ma kwani chechem say sa odi for na dwumanie or dane dem so asama ye kan wa hei wate afi wona wo yire kokoda asama mbeka bi ade be che no wate na papa say eh ene na se ada ye na agu abonten eti winim wo soma ankofo so mo nkonko che no wodotan na kono mo ko wodotan nipa ba ko pe wo dia soja for base over 2000 e kwa kwachi nipa ba ko because eboni hu say eh na wo nipa woda wo dem na wudi nkoma wo no ne da ne ba bia no wate medi nipa ba ko kwa se emwa enti ma me fa nipa bebre enti wo hu se odifo tan nya nipa ba ko de bia ye nipa pempem na sori tie nipa ba ko because omu hunu se nipa ba ko pentimi odifo je se ye dodo ne nyina ya ka bom enti se ayi mefa se ahomone humfi esori bowura nkofo mu a etwa se bowura nkofo dodo mu no mu nyina gi kredi ayo madwe se ye nkonko attack odifo no eti adifo tan de e sha se enye ne na enya nso da se mimiti yi minim se madaw but na obi a ya hye no nkoma ka chen se eda dwoada ntokwa bi besi wo fie ho hweye no wanka bi eye se duabo nyina be piepie wom nipa kwa ne da ni tirim ntokwa ni si dwoada ntokwa ni si dwoada all kontokwa no ase wo ka so Ogyaba nyame wote ase hey me kwa asori kwasi adai e wo putu Ogyaba ka kire me se ntokwa besi e no ma hye ase enti nipa no ne kon obepe ma ase enti asori mana kura kwa kantokwa de maye abra ye ya kan asema kire omo hwe so obi aba asori na ma friends sister bra mahunu se wo kotua 1 billion wo se ampa Canada visa me se akwa no oboa sana akwa no so tv hu na wo hwe afi ye po asori ye wo fa fu wo friend sister na fa na sister ba office papa akwa de fra no wo friend na me se akwa no ahwe wo tv so ase we se di ma so me ye hye akwa na hwe tv so ana me so wo mfa ampanyampa wo fa ya pe asema akwa no ka chen se on kan kire me se entro no metwa kire no entro no metwa kire no wa ye adwuma na che enya de se obebu sister na me sister so say entro na metwa kire wa pa fisika wo se papa me mfa nko eti sa ko obepe ma asem David obedi wata hwe se enkofo bi agigi nkofo bi sika e wo Kumase so omo ko pay immigration amomo nipa be yese 48 obi atua 3000 na dia nipa ba ko ena nipa no wo gigi sika no oba consultation se minu mienu ahie yayi otena manim anam se agya mahunu se enwonsene sisi wo hu na ase wonansi nyina ya toilet ba what dress come so wonsene sisi wo hu mi hu sa asan ne pena me bo ho panam se me hu se wo di nkofo bi anim ayade bi na wanim begu ase wo se papa me gigi nkofo bi na mi panyi bi se one me akasa se me mra me yi na me gigi nkofo bi sika na on pay djuma mfamo me se djuma be wo se ebi immigration ebi fire service ho apenam se akwa no oboa na o makofa wo panyi no a hack ni phone and o de ni phone ene wo de chat enti fro panyi no ka kire ne se o ma hack ni phone ampani ampa wo frɛ no say boss wo say oh now what is say wo say woni mi di nkomo say me penko for say me akwa pena panyi na ni ba ne ho so and o ko ni phone so no hunu say sa obi a hack no e de wo no ni phone no e chat nkofo anka adwuma na so si bi awie enti manimwa no type ka kire nipa kon say nyame betwia wo kapa se ma anko hunu Ogyaba e kwa pena nipa ko ye fast no ko hwe tv no fa ye number sell out yes sir wo fa number no wo send a threat message de breye se djumo di be di mo social media no just say ampanyam pass akwa na creative fake account what time picture kwato no we di matem what time picture kwato no we di matem enti atem bi akoso nyina eye nkofo a enti enyaida because Awurade de yaye online no so hwefo we are the gatekeepers odifo hey ukosoro ba form ubenya atamfo watamfo be doso bebre enti Yesu kan ye wo so odifo bi anye ni munyam wo ni krom ho
eti enyai eti wo bia wo ye no ho so ye odifo bia wo ba be wura ministry bia on fa hye ni tirim se enyai enie na won hye nkom enie na wunyi enuoma adi wunyi ani so ade hu enie wo ye safe na mum se wo ba betete money bi to enuoma bi akokɔ to na wa ye betan wo saa entwa da enti me mate ase abusiafo friend say ya bre no enti no ya the number na to screen no ase but modern say ye be be phone lights na to on TV bi ase na obisa pass we no odifo akasa wo adifo no omo tan no entwa mu da ana ebeba na wiye emewie de o mind be gia tum say ye wadifo ebre so o say tete bremu na difo sam start ye nne okay na difo bebre na so na yesoltia wo mu ye nne nte be koso atoa so next generation to come ebe koso atoa so sa de ntie difo ho ohi nyina ne say omo ya konkonsafo pass me no meba hello yes good evening. Yes, sir. We didn't send out a free. But you make a free. Okay. And you made income. When you made your book, the pyramid Dakota camera. Okay. Not the forecasting. Yeah, not no because our attack, and it's also a sound attack. The Kakran Akanso. Okay. Yeah. After Promotional, Nina, and what I am somehow. Almost wet. You said, we are. This Yarian will be a Yarian head. And I was there too. No, to say, or that's how we are here. Then if I know why we are. Attack at the cornerstone. Already shall. More attack, not on the money, you can't attack. Yeah, and see, I'm vampire in Yeah, that's it. That's been of a week. No na make no say edifo no omano ha wo mo enti no amano wi ka so dia waso mo nwo because ade obi akoye no wo say akoye no wo sunsun ade obi akoye no wo hello ye sunsun Debi. Let's know say sunsun na di sunsun na di ya jaika Sunsun be free enu so na che hello hello. Yes, I'm Pacho Dini Sana Kasa free. I've been in the Bernard Kasa free. Me Pacho Yen Incomo. Oh, now my first yama. Say, your first can be outside. Now, me am here carpenter. Memphis doing the nature outside. Carpenter ni wosan ye friends and funaka. It's the member for that kind of be go to attack to have a person yama. And now be a or amazing. On the ben of the coach attack. On to more than I am one kind of why. And I'm making for broth and a mortar. Oh, you know how we say Papa, Yamishamu. Me the music, brother Siamo, men was Achino. It just all quite time. What preacher? Listen, what can be so cry. What preacher? Preacher so quite time. Hello. Hello. Yes, I'm Pacho Dini Sana Kasa free. Good evening. Yes, sir. Whether Papa, young Papa. Ame. Sanya Kofoka Philadelphia Sarawai a software no one. Yeah, Papa, and then I have Bakulo. Obenisha Rubinache. Papa Beninache. Ame. Uncle Sonoya on the Sahara. Ame. Na Papa mention Waba Medaima, Wama Miskako, Mamma Mayale. Wama Miskako, Mamma Mame, and Mamma Chapo, she say. Mamma, maybe I saw no, Mamma Chatus,
Okay. Put you ja. Then we put you ja. Kwesi ade. Kwesi ade bia. Okay, we're free so. Best man we. Na mema odifo biblical enwie adifo. Asam sanka biem sumsuma se honhum. Wona mka honhum mu asem. Hello. David three mistake. Hello. Me pacho dini sana ka se free. Pacho me didi Benjamin. Mo barrier. Me pacho eni nkomo. Papa. Odi ka no mi shamu. Papa ku ya no. Yeah, so for that died. Ministry. We never ministry. Let me know that the ministry. Now I was saying it is often on the yeah, the cat in the West of Banku. It's a very sorry. I'm a Banku. And in community. Asuma brother sia my kawan kasa you am for be chance be trouble no so on top of kunim kuruma na fambre no Now do no so take toilet buy no jeje toilet take it on so nkuma nkwan na Hello. But good evening. Yes, sir. Good evening. Udini sana ka se free. But Training command you. Toilet ya no so. Odi for no say. Count for now for no. That company every day. It is a do many one na makuti a drug game. No, before now I catch them to see the anyway, why up and trouble, why up and send my papa not yapa. Okay, I'm back on any meaning. I said, I'm better this one. I'm a casano from. You get almost this one every day. Yeah, you didn't deal with your I'm about almost. If you mean, I say, that's the way you let it impact. That's how okay, that's it. Nyamishra papa. Nyamishra. Biblical, what do you for? Oh, me that's it. I'm say papa doctor akasapa. Na ade ba ko ne say wo hwe Bible ma 5-4 ministry no. The ministry ni nyina no de e time wo ho pa prophetic ministry. Na the entire emma o time e wo prophetic ministry ho ni say we review the deep things of God and almost review the deep things here that kingdom so aye omo expose wo into omo ye spiritual expose mo can say yes omo yi omo to what you say e bit say sisi ya mete yi na bia sunsunfin bi enemy diri e bi kura me free ya me koya me kwakwa konya ka accident yo na prophet metia na prophet catch say say ni ya proto sunsun de tia wo nti say we say ya obenya accident yo nti wo fi say bayifo no a o review ni secret no wo fi say de na obey so we nipa yes sir and we bayifo and we review ni secret nti say nipa no wote wono mo a wo obey the tamfo wo difo na wo review secret no obey the tamfo na adi no adifo semon and was rather create me the problem level. Because what shall come away at the end of the day, commission as I sell out. And I make no say all the 5-4 ministry, the ministry na dear what time a prophetic ministry, and this is a serious ministry. Or tiny the and the do you daint me. Hello. Hello. Good evening. Good evening, ma'am. You didn't say I say free. I'm passionate from lady in the Casafi. I'm raining come on. Papa say my son na person na capital. Say no. Said I o teaching e say Christopher. Yesu ya yiri ye ho. Na yesu ye kasa. Because o kasa ti ya tighter. And the tight no ye dey ya sorry. Ye better light.
yɛbɛtɔ ban nneɛma bebree ɛnɛ hwɛ ɔmo a ɔmobɔ drums wɔ asukoro kora ɔmo wie koraa yɛtua ɔmo ka ne nyinaa yɛ saa nneɛma yɛ bia na ate yɛde yɛ n'ano koraa deɛ mehwɛ Facebook ɔse obi yere koraa ɛnkyɛ ne sika ensem basaa enti program wɔ ani deɛ na menhyira mo paa na mo so monkɔ so ɛnkasa na nipa te aseɛ sɛnea wokɔ asɔre a ɛsɛ wo ho mfasodeɛ a wotua tight na koraa wonya yɛ dɛn ɛwɔ so moma yɛ kristofo no yɛnte aseɛ na yɛnkanta ne nsɛm no a ɔɔka no because ɛyɛ too much nyame nhyira mo bebree amen adena yɛwɔ asɔfo mpanyinfo kurom a yɛntimi mbande wɔ mo a wɔmode nkyerɛkyerɛ fii no ɛma members papa wɔ sɛ yɛbande no freedom of worship but Christian council for betumi aka ho asɛm because ɔde nkyerɛkyerɛ fii ma members as a Ghana Christian council no we lose too much yes obi yire yɛnkyɛ ne sika o eti so ɔkɔte sɛ obi yire ɛwɔ baabi na sɛ wɔtwa hwedwam kura na twam kɔ ɛnyɛ serious ɛkyɛkyɛ bɛn nko ano no so obi yire yɛnkyɛ ne sika na nipa kura nso ebia na nipa kura nso ɛmmɔ ne ho Hello. Yes, I'm a patron. Dini sana kase free. Hello. Low TV set no. One low TV set na yente ni awoka. Okay, hello. 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 Mami udini sana kase free. Patricia Michelle. Okay. Me Patricia meaning komo. Me Patricia. Where the papa can. Na Michelle pa. Na me ni say off there. Na to do the concept. Di food o wa. Obeka so wa nya no nya ko ma yehu say. Di papa ne kai no. Feli ese yenu. Na misha papa. Amen. Amisha. Ya be fani pa miensa ne ya de call na si enti no. Hello. Odi ne sana ka se free. Me de safu me ka se free manso. Yo, anyway nin komo. We de program no ma meto so but asem ka na mpese meka. Prophet Ogyaba. Papa me penasa me keke na one day beba na Sunday ho ni dini nyina matre bia ne asechire ma ba kire ni dini ase ama Ghana for say papa we say no we great because papa no ne say enka ne na nyankopon wo gidi for ema wo ye adwuma bre ansa na wo foforo aba no papa we yi na magana na nye Ghana nkwampo wo yi na ma wiase nyina na me the way me ho kura di kan na so dem na me nipadua na mai one day dia me ba ho abakasa anopa be ya sore wa nti bomodi abra why papa Mr. Prophet say enka every Friday morning bianca when you church yes ade no ye den hye egu akwan papa nka mani ba jepa nka me kura nka me ba every Friday morning bia when you church me feeling the prophetic. Where Ghana before say you be honorable Canada ko preko Japan. Say ko never we ko kwese ni paso mesin say we state prophet. Honorable you will be a one poncha dan pay difu semwe. But before say we no be dia tum say we dia de ne be ko no. It is we di kan every di papa no ne track mark ne prophetic track mark no mo read bibia. Me ko to asofu bi mu. Na omoka na so for Japan no bada bay na tisi ya no maye no no seed prophet ye shem komo ene what you say ye shem komo ene enye obada bay asemu eya na mbusa mu se na obada bay de ye mfa nka asem papa ni shem komo mi wo wuma bi wo Australia wonye Ghana ni oye ofi Nigeria eno de ne how too many
What do too many send me a soft for some come and come back as a would have been. I'm saying, Debbie, wait, dear, as you tell me. I just am the call a casino, and I'm the bar. A bar, papa, we need Mamida on an Casada. A bar, and make me carry be a channel say, who the picture I'm saying, what's the funny picture, mammy? We picture didn't say, sir, and was a friendly panel. A video call. Let me friendly panel video call. No abonidi. Was a friend say, o kaya my sister no adia wa ye best at the age of 22 years. They say or 40 years. At the age of 22, be maybe only kukushia ya nye maybe a course. Ah enunti amana wale atwentwen so. Wo my sister ni sumo phone so. Me to na me hu adwiri mi. Eso me come de muito me san come so for pa. Yes sir. Intino so intino enipa no eye adoma chede a nyame e de ama no. Mo ma yen handin yi. Ba papa adom ne so chen ni padua no. Adom ne so chen ni padua no. Hunam mu na hu se so chen ni padua no sunsun de wo ye oluman wote ho no. Yes sir. Why I could pusu to one man when you packet. Because doctor the heat bank and papa spino. Sure. The heat anyway. Africa never busy. That's me no. Doctor the heat bank and so who did the uncle for the cannabon to one man? I'm not forced to know. 2 years, papa. Now a demo. I would debate on my home. Oh my. Because yeah, state prophet now. Is who was of work and crown. That the whole Ghana is a state prophet. Easy. Na busa hu say empanifo na wo mu state prophet ni mara no mu hu die. Edie no mu en na wo so di ka busa hu fe say edie no mu. Thank you. Na de ono kura ba ya ono ba so man ba ya twato no. Omuni ya mani muni mu no what say. What you say? O matena se na ya soma ne say papa wada go. Yeah, kasa. Na ye be hwa ade na for the last final statement bre. Wo be da fo muni mu na. So what you say? Adom ne peke ne ma. Obi no betumi agina bontene e wo Ghana anum say Dr. Ogyaba wo ye hyehyɛ ho prophet. Me sani pano kamechenary. Because me personally me experience prophetic no. And sana sister na me kana asem no. Me send me to me status. The one was sending was say ukwa chia ne ma me ka che ne say things are working. Papa man simple direction. Wo hu differences ni gina. Na edina papa boy no akwari din kura me afi obodi edin hu bi o ende za wo nya prophet nyame ya tira wo bere na obo se obi o le Nigeria ni akotena wo story you have the eye na watimi ehu ne boyfriend no a na o kira say sa boyfriend no wi su niema bi eno no de disturb sister no a ama ne busua ni nya no wo bo nipa wo bo ne boyfriend din so sa aka eno kwa ne jiga sister no wasi nyankopom won na o ye people's word money ne saka the people's ni sepe o besna ko Nigeria obidi ka Ghana ha face asa no twoma ko Nigeria baba yenti a wasi agumi say prophet biblical aji wotom na die ema me papa itia edi adanse so ba ha wa hunu hwia nka o mamma biem emma mabiem wenim go fa wo twe o mo de o mo ba ha na Sofia na say wo hye nko na ka kire no so frame say papa bon pa ma me say master team ni ndam say wonim bibi me de me yo papa de na me wo kese bi wo nti kono o ba ya na toss man papa board the prophetic shedding common there guy tiatia bi last 2 weeks Friday yeah. If you were last Friday, me share you meant me and my share yes, we you know what say that's right. Or buy no one say yes. So what you say? Yes, sir. Ain't no any prophetic ministry we had then their channel near their channel. Their money, their man. Yeah, Nyankopon ya do my Friday we papa say oh yeah, sorry. Yeah. Wo de wo so je ho achimi. Wo ba bedura sorry ya do ma eni wo bi ankasa. Na me ya do next 2 weeks Friday. Wo de eni wo bi ankasa. Next week. Next week. Next week. What I say? Because South Friday coming with the encounter. Yeah. And next week. Would you for be Zoom? Yes. Echina encounter until next week Friday. It's next week Friday. Yeah. Ghana for mumo mu chenku.
mu de mo se mu gim ho akini mu fi say Dr. Ogyaba am say ebi agro no wodi ewa ebi a state prophet no kwede man wo so won tiase wo ankasa wo ye sofo wo de woju ho akini bra just come and sit down na wo ankasa beto kakanka Oh say mine na e pato me mine na wo free Cote d'Ivoire ba yeah oduru anu ho no see ya no ye so is it true was say catch and say so for be no free Cote d'Ivoire ba yes was say catch and say is it true because obai won obi ankasa on obi the papa kan bibia pain e kan tirim adwena wodi ba sole he nyina e wa na obun kutodwe gugura na was papa the way we see anyam dwumesi akọ akiri no was say bun kutodwe it means say wa enkanta adabi Ghana for yesremo yamfa state prophet in amanekwa nipa nyina ntua na mo embra oh yes papa onyame tumi ankasa prophetic ministry no eye adwuma healing ministry no eye adwuma come and experience it yourself papa nyame shira yeduna mo me pick 1 or 2 course na me kra de wakasa mamafo me have you host no tim say okasa me tena na kasa mi tiri mafo because baba speak no hwe nyame se enka no kre nyame tumi ye adwuma oh yeah serious pa last Friday and some see what has said so when you be sending me audio bi ti audio na mesre say bi ade we di anu ade sa wonim guy na oba be gina ho no wo so woni cha da mo ne nam na saafo no omu panyi bi omu kɔ no ho a wo ye oracle okay but okɔ ho na oba ha no wo hunu sɛ wa beti asɛm a okɔ ha no wanti bi da what you say baba mpato mi ntwa no hwe guy na o share ne nkom me ba no ma bibia wo ye bia me de nyina gu mitrim egumati ko sese yi no guy na wo share ne nkom a wo ka che ne se o mu ko ton ka bi na ye Camry ai akwan hu dwiri ni rough odu anu mor mu na o mu pia na me study o what you say akwan hu afọ because what me say nkom no onu obi ani san nkom no nti e na state prophet ti bi hu san se mu nyina kai a wo bie hwintasem na wosu ni nyina ene de enkebesie ni accident a ekosi asama wo firim e wate asefo asase so enti such a man banka ya ono so no dani fie kura na enkom hye pie se me hu si aji wadi e wa adwuma mu ama wo srese ono ko bi ne be gina ma no papa obi ne be gina ma na ho kom hye pie wonim se banka no na adwuma na bo no Friday no na fe be ma su me reho papa reho enra me ye live sa na oba so say papa asema wo kan na ba mu ene ma srese sika na me de ato aduane adi Jesus sika wo me hu nyina ye 20 cedis Jesus me ba free school be bato ba bidu a minim de obedi sata no obi asend me sika na me je ne number na me send de man na ko ye wu o se Ghana nyame ache ade was what did you but oba TV so no obedi adanse na afa ne nkofo tutugu na sum e na wo ko sofo we ya yes wo ya setting si e na wo ye sei afa na ohunu sa se na dwi hihim eti nkofo na disturb na ma na kwankyere na wo ye no wan fagidi anta akire no anye okokodu ya na yi na di Papa Friday na no odin Pastor obi a wadi doctor Ogyaba achi bia nim say junior mama kola no onye na home ye kanga metumi ase yeah Pastor no yeah it's true yeah ye di doctor achi bia nim say this time doctor signature wajai oye bi ache time I start aboko bi asore ena na sa adom no eye adwuma na dano particular ne dano edi anko na guy no ni faith ne senkwa ne tia adom ne timi operating course a level no ema nipa pastor no yes yen kan okore se obi send signature na wo hwe so ayi photocopy a obeti wontimi kura na papa gina board ho asa wodro nipa asa wodro car asa wodro line papa na wasan
Junior, one agent, hello. Onkasa. Yami Adumwa, Vice Pino, next week Friday. Next week Friday. Powerful. We are making a meal. Yeah. Vice Pino, Adume Kura Doctor Bekambri, besides, serious. Now, you youth program, Kumasi. Now, doctors, Yambra, the Borges oil. I think Mumakam had Papa. Doctor Ogyaba J. Borges or Ekurani say, yeah, sorry, normal. Someone in India, or Kaudi. Papa. Afu wo hye oye say satam e na kom beka say settings baba mo so na akoto onu na akoto oye na bo wo hye oye ni goods won sa so beka say oye ni sija so na de capacity be goods ne hye no power na ye ne hye no me kai pa papa yeah power doctor so mi gina doctor chi so na mi nyini dabi papa ana me tene me sa na me so me kwaji na o feel ana hu say ade ni sunsun sija so Papa say Adume Kura doctor so dan e di Ghana ha won e be chena tum state ni question on beka say ye nhihye ho because ampo first now we are men feel on you need to be operated now we ye nwema bia ho and na kura wonye wajai first you know doctor Ogyaba e ma mi peja no asore dan mu a first bi asore di entia papa obi aba so na nipa ni nia na nyame tumi ete papa yi so e kofa nipa ne fon wo Madina say wo nipa bi wo Madina na say ni say na ebeto na say nya be hu sem kom hye nyame ka say nti no obefra no me ko ho ama wo nipa na fra wo sisi a wo dan mu a na me head doctor say ade am peke ye papa ade ya peke ye doctor koba was there bi time na doctor share no aso apa ho doctor say o sister no phone name me no enti me ko na makofa phone no na ma frɛ pass me no na wa ha na ma frɛ papa doctor Sam another time ampa doctor gina demwa na no honhom akopie Madina kofa sister no phone afrɛ no nipa no demwa na me kaja no Ghana nyamia te ya eno mesisi nyina de si wo legon no eno na ma legon fo na gimi atum e dan papa me doctor Bob so for Bob gina wachi ya anye ani o mo be say pass me no ya wa that pass me no kra ba pass me no she de bia ne papa ne nam but if drum re bia nipa fam ye nipa ya gidum ni ba sometimes ye yetimi doubt etimi ka so mo nka the state no me hwe ya say we say no ogyina machi say no what no ho afa say no wusu ni ti papa ne no pre was ever say man count because you go a school for na gu no omo be pe bibia share e pe bibi so atie na bi musu ya educated pa wo de wo ye bia no study almost study legon de akoshe nkomo ahu hwe wotimi kan sem tu obia no ogina no ohwe wanim just what ade bia eye ni secret mo say tu no eti legon de yemfa lower dimension bia ko bo ade doctor is amnya better ni akọ papa asa gro sampa papa yi perfume bompa ye kasi ready doctor o matumi ye papa matumi ye de afọ se ka the state o be kasa agro we ne be bie ne fo na din na number no wo so we ne be bie ne fo na number na fe ko fo wo so that ye se kwa na se da bi ko fo no because you could share lawyers and then the bema omahunu say nyame tumi wo ho yes legon ho so no musua ade aduru ba bi o me say nyame tumi kura ni ho eti legon ho settings na nko for church omo na church no mo yes omo na church no mo but ye ko ho na ye prove ye no and after settings legon fo ni jaye omaji atumu abepim sese se ye ko ye program o legon o be connect kwa bomma omo ti ahu jai kra o yes orumai because o manya evidence no sometimes no what me kire nsemu just so prove evidence evidence and what betimi yes it is only the evidence doctor de bank na so for man come baby so for no was be fit ani best wo be se ne mi tuntum no na kan na shami no o tuntum na akoni we was be fit ani me yiri mo chama master se Rewase. Ati no ton cast. Ai.
I said what's up for the cash out. What do you say wo hu. Me so ma ga so bo na so da se papa ya mi. Let me fit as some come say better me fi. Say na do se shashe bra. Mo me mo. Aso fudie ti na de me bank. Ka bank right. Ba eso ese bi fit. As we fit. Ti adom ne de. So for the show when you say no so wo hu so yet fit ani. Matal ni tuntum na. Prophet biblical. Papa, o last word ni chia wadofo na ye bre na. Mechia adofo nyina, mechia meyire. Na mechia asofo mpanifo ni nyina. Papa kranchi ankra ba bia obi amechia no. Prophet. Oya prophet. Edi a me dia man sisi a me fe prophet mu prophet. On say you prophet and you prophet. But no dia no. Enka tetena nke beka so we major prophet but major no kra na say shama me because me ba so na me hwe the kind of prophetic na ekoso ha na hwe uko prophetic ministry bia so fi ma wo hye nkom ba ko mienu we ontumi nko biem but say ye just state prophet one we aso dem yan mo bia be obese obi ankom asane yapon is serious. The prophetic administration is serious. Yet me catch me nuamu Ghana for. Unyame wache ya chedie. Unyame ma bribi Ghana. We are blessed to have such a man. Say unyame friend say odi for e wo men. Unyame ma eni swadi hu adom achedie. E deep, e too much. Eni pambra. Abusuya omu nyina ambra. Adofo embra we politician we one just come betenase ne behwe nyame tumi ne hunu se ampa onyame tumi ewo na eye adwuma na wo de Dr. Ogyaba eye adwuma ewie brewese mu nyame nhira ebusuafo ya machia meri okay oba pa patience machia no man chem de san kasoma ba me do fear ran kasoma ba pass me no Chani uncle. Pass me no che wadofo na ka last word me last word onim before onim say omo ye settings no omo nya ya sofo Oh, am papa. Omo nya ya sofo say we nim pataya asofo 9 me na me ka kire wo because e dwuma omo dia no it's true dwuma omo dia no into to me ya na eyo mo wan dwuma omo dia no into omo behu papa nkom hye no ho omo nim say the same thing what you say na wontimi kofa broni megina ha enhye no nkom ka je say oni broni na settings ena de bia me ka say edifo mo krom ho mutu kwan no ma da ne pastors omutimi nye what you say but papa wetimi tu kwan ko Kenya na ade ko bobodin wo ho na ade eya mfo mo de mbra enti me che settings na ya na nhye da hame because me ankasa no ye ne nkofo bia ye bi atwam anu ze o mo na ankasa o mo ni nyina kutaye sa na tie oh sure no mo ni kutaye o mo ni kutaye oh mo ni kutaye enti me che so o mo kan me no ya na nhye na enye muei because edwuma mo ya no but so person eyo mo wa hu so mo me so mo ni kutaye me kan no crowd akire edwuma mo di no club ha no into who state shall compare no ma for pen paper say you can we o man ka say o mo ba ha kra wo chocho edi ma say edwuma mo di ano no ma ya pre wo mo jam wasem state had a different altogether enti no mo nsira onyakopa ho de na so bi o mo ni what you say no mo spiritual high tension but I serious mo be we say settings na ha de emfa bi yedmo wa said you so for how can friend say no say we did the Appiah na so for Appiah me say so for Appiah sa but baby can dey anu dey afia na dey ya shit out eja ya bi anu mo achira di ma say mo wo yire ma review so ba chia wo ade wa wala ma best no chia yire ni best am na say me ba me ba wo ana mnyira wa na mu chia na ma me be chia na kama chia na kama ajo sara chia o best am Olumai, father.
What the address are at the end of Baba Bessie. The American people be on the say. Ya mama metena se emmebubo mu nye didi. That's right. Enchine enkamfo ne ho. Enti de meka ne say so mo se ye settings so ye dey yo omomra ne nyina ye settings no. Nse nipa ne ba ono akasa be hunu se. Yakopo tumi ye adwuma. Eye ntimi ntwe nipa ne nyina aka. Enti nipa dudu yi aye hye omo nkom ne yetu omo ka dia se ne aka me kura kam wo sika se kwa me despite. Because my employ and my employ ni papa. Ka my employ de wo hwe me kura papa. Because ne papa aba ha. Anu ti omo fan hye omo tirim se enche omo be se hu ye wo Philippines. Say ye nam Asia side nso book crusade. Ye book crusade wo ho. Na ye hye nkom wo ho. Ye di ye egu fom. Na ye kasa kira brofo no. Na ye di ababa be toto ha de ho. Ombe hu se ye the same thing de ekoso wa ha eno an ekoso be. Yes. Ebe kakra ombeti esom na ye esom na se. Na mo hu se esom obi ane ne calling. Ebi ana osofo oni adi ye to mi no. Ono so wo preach kire fa. But e do sad emire ni mu a mo fa hye mutim se okọ hospital kwa wo department bebre. Enti se kire wo so na sa asem no so won sa ne wonan ya. Ene maami bi ba eba be support TV ba manim asem o kai se me kwa asori we se ye de yanje mpai bo ni but baby adru ni twase me ba na be hunu ode hunufo na am say fine yes obu ani ye nti se tochi ni pa no kwa de a obeba nti e kina anopa ye di masem mame na nwumre no eye zoom na make us we odifo a don't try it at home because what take camera chi and will be tifie and I watch ne de ekoso eti se wo bo a ye twa no TV so nipa no so animu aba nti ade be kyen wo bo so obi be ka se sister na wo ka sa kyen no e minu aba oboa asem sofo ne kan nyina wo boa nti we odifo na se we know sa dimension na don't try zoom at home enu bi ne ye ne kyena nyame boa obi abetena ne camera chi na me so matena me camera chi na ye kan di nyame se apa wo je ne fa hodie ye dimpa ya wempa ye anu be si ye kina nwumre na ne next week anopa sori na ye be ka sa gu bo so ya to bo no na bibia kwa akosi ne ye de nkom hye ne akwankyere gu akwam onipa bia wo je hunhum nsam die enye sunsum nsam hunhum yes sir edie bia no onim se hon konkron ye adwuma no omra okay na mato me ho mpan se hon konkron fa me ye okay yade bia ha obi atinipa no so bia omra me hyaye odu ha enye dide aka cho se se ni odifu se ni odifu ye pon asori a wankasa obe mark register oh yes ye hunu se ni odifu ana se ni odifu ye nyina ye hia na Kristo be fa me so aboa wo abusuan nyame ya me cha me wife okay this is Abigail Boache yes me cha no na me mama the Archbishop Janet se wanya ayana difo chia na yere asofo capacity no kwa de yere nchia na ye problem adwasala nyame shira so bia wo nyame adomo a yesa be share defender bi na die ne so awrade mpega no onyo kese adwene pa na adwene pa be hwe so we are out shalom